87.6 Geto FM. Akani Geto FM 87.6 rekodi tuambeta mukuru mwezi ni chama nonza kachinze chikimero kijele cha tonya babota. Na nuka mbeta Franki kabeta mukuru wandukia kabule tuende na mitambo Geto FM na ageni bariki yokinya. Eni mudhikeria tuina ageni aja mubango yogaru yogambirikana na mubango yora mudhikeria na ene studio kanali ndira umba kudhikeria gitarira au umba kwenda biashara ya kwetu magundu mwanya tuko na kagita konde. Anondo bamanto kuingia na manto kwethro jale ori tukwe naro muthikiri ne tukureterete mandagitari kana ndagitari wa kuma Gertrude's Children's Hospital. Gertrude's Children's Hospital yora nkureketi gukwira na chibitari ya twana kuma tugisia romo ankira tuna miaka 21 na tukwe naro atwina ndake kuma antele cha mara awe na jana ndong mono tara kwa baba yao ngokana monone kuona chiama ni andaka ni karibu sana asante bado ko ino tu idamo tu ndakania ndage kilemaga asante sana mudhikeria tuina ndagitari Edwin Ambarene na noe manager wa outpatient kana abatirita wabakenuka kana bakana igwa manager wao utenda barara jibitari nawega muno lilia mtu adieta dibitali akaya wandawa na akaenuka kumama kitandani kiai ile kuragia buga kuragia ile aragagia faster wananilea nyao mpaka kuipanga wega nuntu lelea umami dibitali kuina mawazo maingi limwe utikumba kuona antu baku utikumba kulia kilio kwenda utikumba kulionga no lelea wae wandawa na wenuka research ni ona nagia recovery neta kwa ya haraka antu ni baragagia haraka asante sana na tukiambiriria Edwin ambao ketha ni mujie mbere nya tutonya kirimanto ya chibitari ya Gertrude's Children's Hospital. Good. Mugeni muno athikiria beto ba Geto FM niyo mbetagwa Edwin Mweti barine na gwetu ni kuria Tharakanithi mbumite itula letagwa Kiriani Mara constituency kuria kwa baba yao na nitukuigwa ni akwenda kuina inya to maunto kidogo akula kulie itula na ninkenete muno ni kwiro ndi gukumde tuthikaniria na twaria maunto makonie jiana na mbere twankirutaga wira na thibitari ya Gertrude miaka 17 kuma riria ndonire wira ku na ninkenaga nuntu bwa buria turutaga wira tukirutagira jiana na nikio mde ndeja nikenda twariria kurigita ciana na nuntu bwa muno kwariria branch yetu ile jire riu gwetu muji Meru town au muno agini gathore kuma Kiriani kinya ningo ikunda thomagira na nesukuru toma ontogwe lakini no tugane sasa Dio tugaji ndo dito amenyaga na twagwathana na Kiriani ne tolo maita maile ye movira na mwili kabisa mbarine tulingienda sana tukirikanagia muthikiria bwina wingi bwina rwangiro rwero Meru Greenwood City Mall second floor na kiuria kia mbere kinyambere tukinya kibiuria binge bionthe akaya gwitia ke second floor eure yonthe ni chibitari ya Gertrude yonde the cibitari ya Gertrude no tutotele twembete gukia floor yonde no kila tukuejana na utha ino ni obora tukuga outpatient okeja ugatiritwa no kenuka na dibitari ya branch yetu ya Meru ingula wakuma tha yamolo kire nkinya tha jire kiogoro kogu mwena umwe wa second floor ya Greenwood Mall okay wauga witete ngugi Gertrude's for 17 years tuiraga history kidogo tuga chibitari ya Gertrude. Dibitari ya Gertrude ni dibitari ya twana ya mbelelie
mwaka wa 1947 na nende tulakinyire miaka 70 actually tuna miaka 70 na ne dibitali ambilirwe ni mwekulu wa mukulu wetagwa Gordon Bell na mukulu ejite palabe alukulu babe jire tene babe ejite be he was an engineer ejite kwa kabalabala na li muko wae niwo wetagwa Gertrude Yes. Alinas na liu ale dibitali li the main branch ya tulutagawira mudaiga liu niyo yali nyomba yao na liu mukulu adina gwaka balabala na kuluta mauntu mangi mukakona ningwi kala muno nyomba na ntukumba kutedi ya community liu umagalaga kadina umadale na kadina outskirts ya Nairobi age ukiatwana agatuleta agatudi omwe agatudambia agatwa irio agatudondeka agatucokia mwekulu waene akinyire kagito na mwekulu wakwa ena gauntu akwenda kulutha nilo liu amuthondekele amwakire kanyomba kanini o au plotini eu gatwika a children's home nikyo kala ida history ya dibitali kuikagita etagwa Gertrude's Garden Children's Home liu ambiria kuikaga cianau akaithambia akaiandawa na ira ndwaru agaitirita liu kwathiro ugu gwakinya kagita alungu ni vera bena generosity muno titati liu ni begwire ba gukinya miaka ingi na ni bakwenda kuigwa ni kuezana liu baezanire ploti na structure yalio ge community na ikyo liu dibitali no yetu ete mwene as we speak liu kagita ke ete mwene iranagwa ni what we call a board of trustees na kila kionekaga dibitali gicoka ge ku develop dibitali na staff bara beku na nikyo liu tumbite kwendelea ugutumba gutedia jiana muno au twira rugano ruru aganta igethorwa Gertrude irie tore mwekuru ora omeambirie I didn't know ona gweno kwenda nega mulwaku ona gero ni gasukuru kana corona u community geta gwena lietwa yae getha na chibitari geta Ndamaris Nombele kulia Edwin kiuri kidogo nguo wali mono ugutunengeka history lakini watu twende kumenya atire muthikiathi kiria menya mbino ntu focus tekere ana peke yake gitumi jiana ni ke urigiti jiana ni ilagagia wega na ilagagia na mpoi na ilagagia wega na mpoi itirite tobula kubatie na kila turaithite tuona mwana gatwika kudi akuona ndagitari na ndagitari akumba kumulaitha wega na rutha kila kitagwa diagnosis ile bweli amenya murimu nae wanda wa ile ibweli kagita kana mwana uwe ukagia kulagia nekera ogeka nini as opposed to ke muntu munene alafu kauntu kala kange dibitali araithirie yona kwina dibitali nyingi muno jiantu baba nene kana itu kaniti antu baba nene na jiana na kutina focus mbega ya jiana nikyo dibitali yetu ya ugire bo balenda kuraithiria jiana na gutegutukania peke yake jiana peke yake Mwangera mwana miaka 21 mwanga mwana wa 21 ugana 22 ni uwo mwana na kibande wa 21 Nigitho 22 murume ano au agwi kulingana na age scale ya dependence Kenya ono kala idaliu wena insurance card insurance card dependence ni ongelero mpaka miaka 21 tontu no kula idaliu kona ta university no ya kwi mwana we kuwe na miaka 20 no mwana wao wa mujiali riu atirekere twathi ona kero ni akinyetie miaka 18 agia kibande no mwana lakini ke dependence bado no ale okay mujiali nikyo riu yathire ya kinyau kenda tutikaingira riu bala bena kagitaga bado bala depend na jiali na no bagwate treatment vitali okay
imwanya jweko mukariomeru omba kwithro akirigira kuma kiri urigiti brabu mage chibitari ya Gertrudes ibo kwamba kuga Gertrudes bobo ibu pomba kwirigira kuma kiyo gintu kira tu kiomba ku confirmira antu betu ni ati gintu kita kwa quality ya urigiti wetu wa jiana ni untu umenyekete Kenya, East Africa ona Kenya internationally leu mtu confident ati mwana uria atiritwa Gertrude agutiritwa buku agirire na agutiritwa na kiwango kia kibururi munde ti Kenya aki kana East Africa ni Kenya international na olua ni turari na audit ira itagwa Joint Commission International Accreditation ile license aga digitally chonde worldwide na ni turaombire kuewa license iwo kairi ya gutuika kiwango gietu gia gutirita jiana ki gulutu a level of international kumanisha indawa mutumaira chia mwanya kana imbira rwere mwanya ndawa tutumaira chia mwanya ndawa ira ndawa no ira kana kithomo kia mandagitari ja Gertrude kithera kititho ya bara banjene ona kithomo kiu kia mandagitari no kilia lakini leu buria turaithaga jiana ira ithagwa approach ya kurigita jiana iu ni wira ina focus oburugo na weja winda gitari gwetu no eja kwa kagita gagutirinwa gintu mieri 3 at least leu ombe kwedwa ogwate leu ira itagwa tradition yetu bule obwiri kurotha tontu leu ni wije okeja gwetu gwe gintu gitagwa cough syrup mwana utumba kwa cough syrup gwetu tontu ni twije cough syrup ithelutaga wira but leu no wije nanja ona bibukada bwena jiana kwika kaba tikera kwa ke antu au nyomba kero kwa ke juli ndawa katiaga kalpo ndawa yolulu katiaga cough syrup na tunge twinge tu wadi nume wadi na utiaga girwa ndawa no leo tine twiji cough syrup itelutaga wira mwana bwiri kweja one ndagitari athimwe neke kero ni abatarite kunywa ndawa ona ile itagwa antibiotic no toka gita konde mwana mulwaru bwiri kunywa antibiotic kana bwiri gutiritwa na njira iriku good kwani tonete wena clinic nyingi muno ino chia Gertrude lakini tuko eno barugurire ndena Meru i services ziriko tuko expect kuona ndena eno clinic yako ine Meru ala Meru mwana no ne ndagitari uleta kwa pediatrician kawaida mwana na nsoma mwana ni agukolola mwana na gauntu no athia kona ndagitari uleta kwa general pediatrician na kwina ithimi jia laboratory full jiau na kwina pharmacy na kuongera ogu kwina clinic ile leu tieta kwa jia consultants bale lupa thomete pediatrics akasoka akathomera gintu kingi tale kwina ndagitari eta kwa neurologist ni wajiana ira jita kwa jina thina ta ya kugirika kana jiana ikedwa jina thina wa gukula kona mwana ati gukula bure akali kwina ndagitari uwejaga aria o wetano kwina ndagitari wa ENT ni limwe jiana ni igejaga thina na ukegujaga limwe ni kungorota utuko limwe ikaingana kana ukethira riu kagita ka kugia nsoma nika kuingia muno most of the time kuda kwina thina yambi ya nyoro na matu na momelo leu ndagitari bau ni bejaga au ona bo bejaga Friday ya keri kwina ndagitari ethagwa imanto oncologist ndagitari ulora itaga mirimo yonde ira mithe mwirini wa mwana including cancers na ni ejaga o branch yetu na riu kwina ndagitari ungi wa cardiologist uria ejaga rita rimwe au branch yetu ya Meru kulingana leu na demand bure kuthi akeja kadima jiana akautha gintu gitagwa echo akona kedwa kwina murimo wa nkolo weku kana ukuoneka unkigia wa jiana nituthiete mbere twathondeka jiana kuona ndagitari wa magego kwina dentist
au Okay. every day na kwina into jionde dental room mbega na giti na into ira jionde ikwoneka jiana koguo mtu akadia au none ndagitari au alafu ungi etagwa speech therapist jiana ni witagira rimwe mwana kuringana na bwa gukura agucererwo kwaria kana agucererwo kugwata mauntu mangi ni kenda umba kuthi cukuru athi wega riu kwina ndagitari ugweta gweo kagita konde alafu na riu kwina ungi wa irio nutritionist tontu mwana to kuria ni abwiri kumenya kariria ki na kero ni kibwiri kero ni akuongera kilo kana ni ongerete nkinya muno ona kuongera muno no kutoka gwikwega na ni kwenda gali mu kamenya kotene ni kenda mwana umba gutereka good Aya, asante sana ni ndagitari Edwin Mbarine uranwe outpatient manager chibitari ya Gertrude's Children's Hospital na gututariria nkuruki mantu megie chibitari ya Gertrude's Children's Hospital tukwigwa kuma rira yambiririe mwankira au tugwitikia biuria bila tukuria muthikiria ni biuria biena kiguni kirigwe na ni biuria birobatere kwithirwo ukimenya na biuria kinya ugo guciuria again tugita na mbere nkumenyithia ati Gertrude's Children's Hospital ina branch enjeru mutindo jo kangangi Gertrude's Children's Hospital ina branch enjeru mutindo jo kangangi anto gwetagwa Greenwood City Mall ngoroba ejire Gertrude Children's Hospital kama idhrare na bena services kanwa mautungata ja maingi muno jaraba kumba kudroba ke jana kiri mwana wa Meru no wethro muthikiria wena accident kana wena emergency ja for example mwana okethra kugirika okethra mwana akuringwa igintu kana kugwa emergency yayu ara Gertrude's Children's Hospital okethra bena utungata taburia bena outpatient services yani mwana kuno ete akarigitwa na bwachoka no emujikairi bwakinyia mwana okware akategerwa mathina jara okaina jo akarigitwa no kana no bena specialist clinics okaja kuthira mwana kuna kwenda ndagitari specialist kana ndagitari wa untu fulani peke yake for example ndagitari wa mirimo ya nkoro ndagitari wa mirimo ya akiri ndagitari wa manto ya cancer na jangi tajaria muthikiria bena specialist clinics or area Gertrude's Children's Hospital Meru branch and to Greenwood City Mall ngoroba yejiri bena international travel vaccines haja ni aro kwenda kuthiro kiumara omende guru ya Kenya na mwana wa kuna batiko mtu anchancho na batiko mtu anchancho utiaja kweta kuchumbuka na ugeta kumtro mwana wa kunchancho kenda bumara no enze gurone no mwikie Gertrude's Children's Hospital Greenwood City Mall second floor Meru na okethro ake mtu anchano nkuruki bena well baby vaccination clinic ora muthikiria bwena nchancho cha kawaida ora wikaia mwana kuko mtu anchancho rira werero ndagitari kliniki ya kawaida no mwikie aja chibitari ya Gertrude's Children's Hospital kuruki bena nutrition clinic aja ne ara ndagitari waigwa akikwira mwana kute kore akibwa bunka kyale hapana aja bena kliniki ya nutrition na nkuruki bena kinya kwanda hawa na arabuga pharmacy awa muthikiria na laboratory kwa ithimi mwana ku akamba akathimirwa na nkuruki thina cia maigo inya ciongo bena kliniki ya gutegera thina cia maigo ni chibitari ya Gertrude's Children's Hospital irarugurirwe enjeru ntere cia Meru antu kwijikena ya Greenwood City Mall ngoroba ya ijiri rikana te chibitari tu chibitari rietwa chibitari ithretwa muthikiria gitikirika aguntu gukunene muno ndene Africa East and Central Africa na nkuruki chibitari umbite kwegwa license ni kiama kira regulate ama chibitari na kuomba kwithira giki ekiro ni chibitari kweja no tungata bwali eguru sana kiri ana na nkuruki no baliongere nyumbere ya Greenwood City Mall mutindo jo kangangi ngorobe ejere kana wabalingira thimu ukabalingira thimu na namba ciao cia thimu ni 07 hii namba chao cha thimu muthikiria namba yao ya thimu ni 0709 529 018 0709
529-018 waringa thimu na nambeu no buka kiriniki kiro kwenda no buku ndagitari ro kwenda no urie biuria bira wina bio na ukethirwa ugitetheka rikana Gertrude Children's Hospital bari kwira quality health care for children. Gertrude Children's Hospital ne quality health care for children. Yani utungata bwagima bwa mwiri bura bwagirite bwa ana benu. Muthikiria tulio wa tutathirania na ndagitari Edwin Mbarine. Tulio wena aja biuria biakura bieta na mbere kuja tugeta na mbere kubichokia one ukuri garu ne ogambi ntukena ru twite gaira manto jogima bwa ana. Gertrude's Children's Hospital ira chibitari ya gutungatira na banini indene kinyete akube nagwe arabarugurite chibitari ya Imbia mutindo wa Kangangi County ya Meru nyomba ya Greenwood City Mall second floor. Naibu komenya manto nkuru kimeje chibitari no ya Gertrude Children's Hospital watanira na ataramu kuma chibitari no mubango nwa garu ya ugambi tariki 3 mweri wa 6 mwanka uyu ikwamberia thaa 2 cia rukiri mwanka thaa 4 cia rukiri. Ghetto FM Classifieds. Mukari wa Meru Gertrude Children's Hospital na ndere na rwangiroro ero mutindo jwa Kangangi turiungire area Greenwood City Mall ngoroba ya ijiri wa mukire motungata ja kirasi kiegoro yakonyo gimabo mwiri bo mwana waku. Gertrude Children's Hospital ni shibitari ya mbere kiri utungata bwagima bwa ana Eastern and Central Africa na nitikiri twini kiama kia Joint Commission International kirage kurukagia manto ja kurite na patient safety na nande kwa kagita gankurukia miaka 75. Gertrude Children's Hospital yeja na utungata buri note abo kirasi kiegoro kirito kenke ana vanini na kinyabane nebe na manka miaka 21 nikendo cionera na wa mukiro rigitani bako guna mwana okuo turiongire kliniki yetu iri anjero mutindo iri Greenwood City Mall ngoroba ya ijiri kana uringe thimo ko book appointment kiri namba 0709 529 018 kana 0709 529 018. Gertrude Children's Hospital, quality healthcare for children. Ghetto FM Dukene ajaneo biashara ya kwigukorera turingire thimo gukorokira 0703 876 876 tukuri kinya yaku gaka niko kanya gaku gukora. Tuachokera kairi muthikiria ndarika 39 rukiro thangi sana agandena garu ya ugambi Frank Kabete mukuru wa Nthukia Kaburia ndiaone na mitambo na mbwishi yakwa Eni mukuru mwithi na nini jamano thaka chianthe chekimeru kinyire chatonya babo tano muthikiria twacokera kairi wije bwega matukiara iria mantu jogima bamwiri twina ndagitari wa Gertrude Children's Hospital ndagitari Edwin Mbarine ure no manager wa outpatient kana ana barabeja abakarigito bakachoka anja kairi chibitari ya Gertrude Children's Hospital na tutena mbere na biuria ndagitari niki mtura wi Meru abatio tara chibitari ira burarugurire niki abatio tara wamba kurua ina wikitie mwana akawamu ikange Gertrude Children's Hospital ara Meru Greenwood Mall imbio yongwa gutue katine twirite twi tugititaga jiana miaka 70 ni kuonania mauntu mode mane makone ni na urigiti wa jiana utio tutigite nyuma no umwe na leo mwana wonde ule ukeja Gertrude Children's Hospital Meru Town no ugicho kikyuri ke utuchwira twere atiri kinya kumba omba atane kwa access utungata bwenu au kiriniki kya Meru ke mwana uonde ulia ukupata lagu kuona ndagitari ndagitari wa jiana either ni general kana ni akwenda kuona any specialist gutina kiingo no kili kugia gutwika kwina untu no ule kwa bwiri kurutha no kuleta mwana kuma chuka kudinkinya isiolo kudinkinya dalaka kagita konde mtu akutwika ni akwenda kuona ndagitari wa jiana no eje Gertrude Greenwood Mall second floor eje
kuma lokere nkinya da jiri jotuko eje ate kunindi kuga nenkweja onakerwa neje takona specialist na ntukuteu specialist yateo nikutura watu na mubango ole wagutwika ukenda gwe untu ukwendeka no nkinyoro do mudenyo ndagitari uria wiyo na ni wetikilitio kiwatho kwaria na ndagitari uongi onakerwa atia uakue balanirie barikanire uria ankirutha kagita kau aruthire mwana koguo tikagita ukeja Greenwood Meru urete mwana atwike kiria arejirite ataumba gukiona yani onzaira mathana ndaikira yonthe mwana uragakinya ara guchwa utungata eni akethro akibuona na riu ntu mwe nkwenda kuthereria antu betu ona kethwa tutiritaga jiana kwi mauntu maili turuthaga makoni antu baria banene na untu mwe no uwa travel vaccine ira twina jio ni jiankinya antu baba nene koguo mtu akedwe na una ni athiete America kana ni athiete Dubai kana ni athiete nkinya Tanzania ona mtu munene akathiau akae wa janjo eu na ewe certificate onto divitali ni certified kwithwa ikieza na janjo wiji ya kuthinja koguo iwite ingiritwe kijia naki iwu ni tuluguriritwe nkinya antu baba banene onto lionge wiyo ni ukonie our laboratory yetu kulingana na mashini ira tugura nuntu mashini iguritwe gutira kwina mashini ya kutirita jiana na kuda ithimi ja antu baba nene koguo mashini jetu ni irutaga testing kinya ja antu baba nene no riu kiria tutikaomba gugutethia aria nigu kwandikira test yeu no riu ukero wandikire tu test guntu kungi no wije no kadimo ko tuge for example mtu uyo getra chibitari fulani eronete athimiro kithimi kia ndamu gito furemogram na ithimi binge ja biria mtu ure no eje Gertrudes na akathimirwa ao na kanenkerwa result agachokia na arakumite no eje athimwe na nenkerwa result jiae na thione ndagitari abo temo conclude raba mura back to the sender go conclude go kalema no to conclude kulingana na yetu kila tutaga interpretation ya result no kumalibu antu bala ndagitari bala betu tumenyeretie muno tuliritaga muno na parameters ya jiana leo no ngo interpret le ngakwira limwe sukari yaku ni nyingi kana ni nini no kumenya ni menyeretie le njire ambi ya twana leo ni twenda kwera muno tutigatuike either ni tukumisiridi kana ni tukumisindaga wo muthimira ke ron back to the center leo ona le umire asokiro melo nao kagita ku daktari wakana agumeru nyaka itawe nako kidogo kwina specific ene mantu ma health care obatire kwa thino bukwenda issue fulani kwenda yantrezo haraka ati kuringa meru bao umenye torrent for now kulingana na kagita tutekalita meru kagita kanene lakini twa diolokana twana ni tuonete kwina wagi wa specialities ya jiana meru na ona kedwa balali nao I think leo tio tuejite na direction ya gutwika atilu speciality yetu ya jiana ite tukanite na mauntu mangi taliu jiana yuji na thina wa kwaria nontu mwana alega kwaria nontu tuntu bwa mulomo kana kanywa ni untu witagwa neurological untu umanite tomboni na untu umanite no ukuri waya buri akuraga na ni mauntu maingi buri ajiarirwe iri arejaga mirimu ingi mwana arwarage munini igatuma akagia na thina wa brain development riu mauntu mau meo na riu kintu kira kio kinene antu betu ni beragwa bena kauntu ga kurega gwitikia acceptance ati mwano kagita kaka fulani ni abwiri kudi kuona ndagitari na menyewe nimbi na thina tu kwiboba tira kwa bakimenyaga kana mwane na thina na leo kagita kauni kerage kega ka mwana kudiribitari endera mwana kudi ku we wanjanjo wetu to janjo akitweja naga
mwana ni audagirwo examination akamenya kakinya kagita kegana kero ni kana gakaiji tukamenya kabwiri gudio nao na ukethira mwana rutwa nguo cionde alaithwo boria kwendelea yes leu kagita kau ndagitari akona kwiga untu atishua nako leu ni leo tu dijaga extent ya kumraithiria mo wona mo examination nekende menya kakerwa ni mwana ena thina kana mwana atina thina amwana na chera ikuthi mwana kinya miaka iri atambie huko mauntu monde mero madija na yamwe mwana kwaria yes na kuthi na leu igacoka leu idijania na leu na mauntu ta ma kwandika na mauntu ma kinya leu cognitive ira twitaga leu meciririe ukethira mwana kagita karia abwiri gugwita baba ni acererwe na gutibu mwana umba kuthi atiaritie idijanagia amwe ukethira leu kulingana na kambuke kauntu kamwe lifestyle ni asenjirie yetu na mwana gukula kwa mwana kwambagiria enda na kulingana na buria ukalire untuko ino tutirijaga boko akali turijaga just to fill the stomach kwijuria tunda na tutirijaga into ire ibwiri leu kagita kale ukethira mwekuru riria akamatite mwana ona into jia kumwainya na nijo ibwiri kwira ikiteragia nkinya mwana kuria ndani ati kujiona na ati kumba kuiria ukethira riu nto atiganire na kunyua curu kuria cereals kuria mapoga na ukethira riu twacokire soda chips riu into iu itumba guteria mwana riu netagira mwana indi ajiarwa ena deficiency na untula munene muno tuonete ni wagintu gitagwa rickets rickets ni ira deficiency ya vitamin D yes na ni nyingi muno negwite dagi affectaga mauntu monde kuthi kwaria na riu mwana ukethira kagita karia bwiri kudo sukuru akithomaga atikumba kugwatanira na baria bangi kulingana na kagita kau good okay au kueleza bwega muno ana bakuibe ibakorete bwega kuku into mamwe murito omba kule mwana unategenya enya wo mushi achiaro alafu leo no kuona ona kiemirire leu taliu ria ndathomaga niyo nitwa make sure agekuru bagia nanda abwiri kudijaga kliniki yo mweri na wathi kliniki ndagitari bala betwa gynecologist kana baba kumuona ni bamwiraga kiria abwiri ku kwitwa kirijaga na indite ndonaga tukiruda ona kero tukumenya kirio kuria we supplement baejagwa jia iron na folic ila je very important kinyona ko mtu sindani ya tetanus na ujionde itaejagwa muno nuntu bwae jaejagwa muno nuntu bwa mwana ulio gukura kuunda na leo niyo development ya mwana gatwika itarutwa wega kuma foundation iria aconceivirwe leo aumaniro witaga kwina madina mangi ona kwira kwina madina mangi magijagira mwana muthenya wa kujiarwa nuntu rimwe ni withagira mwana pengine akurema kuma akarudirwa ila itagwa mechanical delivery riu rimwe niretagira mwana thina in the future kana kendwa kagita kalala bwiri kuma agucererwa nuntu bwa mauntu mangi riu ithagira kuringana na development burira akari ya mwana nuntu alali atwika ridi ukagia na mauntu mangi rikuunda no malema ingi mala monekete ni malema gijaga riu kagita kau nuntu bwa kuringana na lifestyle ira tugwikara na mirire ira tukuria nkinya riu ka small percentage ni kuna exposure ya kuria mtu akuruta wira nuntu no ndo muge kulwa kirutaga wira kuntu kwina exposure ya chemicals ira je in the air ta chemical je na radioactive kana je na suma yule mwane ni itomaga ukagia na thina development ya mwana enda na mtu no ajuria atiri cibitari iji bukwariria ja Gatsu Children's Hospital niki kaina mwanya juriku imwanya juriku jwayo na cibitari ingi ntereje mero iri mwanya wa muno ethwa mwanya ijuriku mwanya ule wiyo wa mbele munene ni gutwika tiu
tutiritaga jiana na speciality yetu ni kijiana. Mwanya ule ungi wiyo ni ati tutiritaga jiana nera itagwa evidence based. Tutiritaga jiana kulingana na kwenda maybe ko mbesa ke mujiari kana kwenda jiana jiro nyinge jia ira ikuoneka. But tutiritaga jiana kenda kagita kale konde mwana eja gwetu agatuika kathi rugendo ruru nati ati gakinya kagita no kamwe ugukurani kwae gutuika gwiga untu karegire kuruthwa kana ga untu ka misirwe ke mwana umarira ambiririe kuja gwetu nkinya riria akura na mbugi atiri dibitari ya Gertrudes in totality kulingana na branches ira twina jo na 17 branches iri kagita gaka muthenya umwe jiana ira itiritagwa gutiritwa kwewa ndawa na kwinuka ni makiria mangiri imwe eni nkurukiana ngiri imwe batonya chibitare Gertrudes ontuko kimbulanchi bije jionde jiana ngiri imwe ikatiritwa na ikenuka na tontu dibitari yetu ina branch imwe aki ya kumama ina itanda igana ria 10 ino ye mudaiga wethagira kimweri umwe kimweri umwe kumamite jiana tangiri 6 na ngiri 6 ira jejete nontu bwa surgery ni ta 400 koguo ira jejete nontu bwa pneumonia malaria na neja kumameli tukwariri pneumonia malaria na tumenimo tutu tungi tula mwana inyeretu wa mama ni ta 200 ni tangiri jiere riu kala thirio kona kerwa ni no kwenda tu mbesa ukaraitha kimweri umwe tukitiritaga jiana ngiri imwe makiria mangiri imwe o muthenya iu ni gintu ngiri 35 kana 40 o mweri lakini bala badija ko mama kuona ndagitari no kuona ni namba nini koguo riu no kuona ni ona kulingana na boria twikaranite na jiana na ira jingi bala beta wa regular clients ni baije wega mwaneja ni nkumenya wega atetera sukuru tu ni wije wega mwana waku kama madibitari ona agwo no kama madibitari buru riu meje no mwanka bijuli kalatari gakuga oteja ko oteja wirani na ntu bainge baba twandikite mwana akalwala okena twiko kama mana madibitari ni ntuko jia kujiambi jia livikathi koguo riu no kuona ni akagitio twendaga ku make sure ni kagita kala gutwikite gutungi onkiroteka no otherwise na kulingana na bula tuona mwana oni abori ko mama na mwana tiga AICU kana ira twita critical condition gwetu mwana ntuko jele ya ira toni kwenuka kogu nyama mora aina thino agite mimba kenda kombe clinic yake no yago kambiria ukwenu ouga tumba kweja kwambiria clinic gwetu nontu tiyo tutirodaga maternity itwa kana gaciara enda mwana ojiare mwana titwendaga mwana mujiare tutukanagia riu mwana ni athi nieje aji alweja mujiare tio tugagutiritira tugakumenyera yes daktari wekiria wori unga na kumenya tumenya atire we branches kana ino clinic no chonde thigura Kenya kana nja Kenya ni kana wena cio chonde butuneke in general ni kana chonde Nairobi na kambuge kaja Nairobi twina branch Meru twina nge Mombasa ni ya Mombasa ni ndarugurire twina Kisumu na leo kwina county siraji ya kuwe Nairobi kwina Syokimau kwina Rongai na kwina Kitengela iu jingi chionde 13 jie Nairobi within Nairobi within Nairobi na including ile the main branch ile andonga milite ya Muthaiga which is now the headquarter lakini ile ujenge jionda ila twetaga satellites clinics
yule uni jondo wangizie tuira jie nja ya eno lakini maligiti monde malame Muthaiga no me Meru talibu uketwa wanaleta mwana waku Muthaiga kana Pangani kana Dono wathi Meru ukero no hospitali yes na tuone bula bunde waruthirwe hospitali ya Muthaiga nyo jingi jionde kogu guti utuga wauma wadi Meru ukadi kuswa information yingi hapana kwa mtororo ita mwana Meru akamureta Muthaiga na ndote aje kweja ali gutena aja kweja nagatwika akenda untu no uri kugaburi uka uruthirwe Muthaiga ni tiu tukamureta na ukero gwikutondeke kero ni kumama akarurirwa admission Meru mauntu monde marutwe kitanda kibukiwe wekiro ambulance kuma Meru akeja Muthaiga akeja diete kitandani kiasi ko go make it easy ke uraomba kwithirwa mwaje kuma ntereche Meru na ndi mantu ya kutha ona chanjo mwana ketwa eja gwetwa akumuntu ajanjo pengine amutiro jiambele jile itatu amutirwa Nairobi ona we nuka mujito tuge buradiete holiday mwana akulwala kana gukinya kagita ka janjo noko kathia Meru bakalaitha record bakina kwira mwana waku nitukuona ni abwiri ko muntu sindano eno na nebu walekanirite akina lekerwa ona kulwala otabu kwe mtoto ntuga hapa kugare ambulance ino gitukarira ini eno ifirito kwanto hospitali ingi atwale agira kana au ni wangu ndakuria ngori ati imbi obote kureia Leule me mtu netando jo for example ta hospitali thirikari na mtu netaka gwatiri mwana otera miaka 5 hospitali thirikari atiri na mtu no ethro akiuga anga hospitali te twana leu ugatwika mwana gukinya kaginda kau gakumama hospitali from any of our branches ni umato tele ya ambulance ona kedwa untu ni rogo yuntu utiroe wa kagita muno nonto mwana kedwa nongali wedwe pengine adija guntu kongeja kwetu wethe level ya kinya ni ago complicate ya kuthi hospitali but jana ida twira tugitiritaga tutija ni tena jona history ni wethagira itikinya kagita kauga gutwika ni kugitatia kwa mama lakini agatwika Meru kana pengine branch yetu ya Dono mwa kana Lavington kumuleta hospitali ambulance yetere yagwa ya mwana ugeteregwa good okay biwa kebyo boteoreia iwa kene jo itokoleia kenda liwi ino jenge na jio esi ona tijana jeto itaka tume njwe lo tele ito jio ne katika fulile wanati tutiona ya kolea eni ndagitari Edwin Mbarine tukithirikiria imbi leo ngi uringenda kwira Mumeru ara onthe ari kuhusu branch enjeru ya Gertrude Meru branch ara Greenwood bona ndenkienda kwira ntu na thikiria betu na aturi betu ni ati ninga yora tutethithie kwiro twina urigitio wa jiana na kirathi gia Gertrude Hospital kwirwa igweto Meru gutiga kinya kagita tutwika nituku kwina mwana wa kinya kagita atwika gukinya kiwango ya gutwika akugya nontu wa utika atiritika egweto Meru gutiga kinya wikagita pengine mwana aula matu aula metho atwika atiumba kuthoma nontu bagutwika ati hospitali akulemwa kuthi hospitali na ni wega kwira antu ati tutiburi gukira marei tontu rimwe antu ni begujagarietwa bagakira na utumba kuringithania urigiti wa murimo na mauntu mangi na mbesa ira mwana hospitali mbega nontu ni withagira muntu ni akuthi guntu na kuthi hospitali lakini ulethira boy yau o mweli nontu ule nigwa siringi kana siringi magana maili uli sokao mweli ukethera yuko lingana watalata mweli umwe utumirite ngiri 10 kana ngiri 15 no lakini ukathi guntu takuri ukina twika mwana kuraitho wega onogena twika visit yemwe atumira ngiri 3 na riu kuma
mweri ukathira unde kanona iri kanona mwaka athana soka kwenda gitari iu ni baita ki muciari na riu no kuona kagita kau tutamba kuingira mwana kudi sukuru gwe ugwikara wega mwana kumba kuotha mauntu maya itha ma sukuru na mara mangi abwiri kura riu na anja nuntu mwana mukuriro wa mwana ni mauntu mara kurutha ma kuthomithua na mara mongo maya kwenda kwiruthira we mwene na riu na mwana nikio kio kira kiaga muno turatwibaye ni Ngai na kumenyera mwana nuntu wa bata kana nkinya na kumutirita na second Nkai umuntu kenda kumenya about Gertrude information wako chimenya bwega uchionde tumenya mantu masipitali no kana ida tu the appointment ya daktari taku tumba kuruza hata mtu no alinge thimu lakini bala be digital bala twe tukinyeta kagita kaga gutwika no tumenya kuona information no adi www.gatis.org akadi yau website yetu ya Gatrus akona mauntu monde nginya kubuku kliniki na kuthoma mauntu maingi muno na makonie melimo me agugu ale mogu one au none namba ile ankilinga either edibitali yetu ile nene kana edibitali ya Meru lakini riu enda kumenya muno na go interact muno ntu ono kwijuri kwe chat jira wajia u in the website no walanirie na antu betu baga gucokeria juria na mauntu mala monde ukauria mauntu ma malei ukauria mauntu ma insurance ukauria mauntu ma branches jetu mirimo yonde kana ona maybe ukenda kugura ndawa kana mauntu mala mangi monde nkinya riu na training ila turatwina jio jia the workers. Asante sana Daktari Edwin Barene nontu bago tumenyithia mantu yonthe itukwirira mumero akuigwa na kathura Gertrude Children's Hospital echibitare ya wike mwana wawe kagita konthe no batuba ku bwogima bwa mwere bwa mwana wawe kumba mwana achiarwa mwangira na miaka 21 asante sana nibwega nontu bakanya kwinya kuja gutu werecithia mantu yau na ndauga ni thank you muno nontu ba kumba kanya na tugwikarania wega na Ngai ateje tukona no lingi agia mara makedia gava kedio muno 87.6 Geto FM